Gunotsav Aparman External Evaluator Asike Kibi. Karbi Anglong Autonomous Council EM Anghoy Aparman Bangkri CMSC Atumapan Anghoy Kepekpon. SBI Hamren branch along Raikom Abangpu Inunapran Kacharmod. Kardom Nili Karbi Berta Thanbang Sami Durmi Bepi on Arjikta Bertang Ton Pen. SSA Karbi Anglong Pen Pai ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along Gunotsav Kapachunchiapan External Evaluator Aseke Padupon. West Karbi Anglong along Jangmi Achiklo Gunotsav Padudet Api East Karbi Anglong along ta Gunotsav Kapadotujiapan SSA Karbi Anglong Pen Sigdang Bomlo. East Karbi Anglong along ta Gunotsav Amo Kapapleng Tekjiapan Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along Arnisiapan District Level External Evaluator Aseke Padupon 2. Nonadihu Gunotsav along Humsuri Sira Hum Thomas School Apan Parlupon. Kacharli Ausamar Kadukawe Suri Trokra Plikebra Parot Troksose Apan Gunotsav Ahud Kilang Lapen Kangsai Padupon Po. Principal Secretary Joyshri Dwalagopu Tisopi Kangpu Alamte Jaipensi External Evaluator Aseke Pangchengpon. Additional Deputy Commissioner Junmoni Sonowal Pen Chenglok Pendangan Sorkar Sai Kamsai Puatum Seke Endun Mayalong Chiti Kresir Kep Arni Pen Inkora Hini Arni An East Karbi Anglong Gunotsav Kapachun Limji Apan SSA Karbi Anglong Pen Ason Sonaseke Amodeng Pontanglo. Pai ni ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council along Bangkri CMSC Atumapan Executive Members Kangwai Pontang Atumapan Inghoy Pek Pontanglo Pusikat News Channel Aperangke Pen Bertanang Pali. Karbi Anglong Autonomous Council Asahem along Executive Member Anghoy Kelong Dun IMSC Atum Lake Baithalangso Elepen Pradip Rongpi Lapen Rup Singh Teron Dipu Elepen Roton Teron Pradip Dipusa Amar Singh Tiso Lapen Tarindra Brahma Haragat Elepen Khonsing Rongpi Raju Tiso Lapen Kache Rongpipi Pokajan Elepen Jagot Singh Ingti Lapen Madhurja Dekyal Pukon Atum Henlo Kangwai Pontang Bangkri CEM Atumapan Kopipi Arpusi Kepek Ponchi Malake Pai ni Hini Arnisi Kepek Ponchi Alam Birtalong EM Arpu Kelong Dunde MSC Atumapan Ningkan Isia Parman Afan Sika Lakre Po Piponji Lapen Additional Funds Sika Lak Poke Batangka Piponji Pusi EM Arpu Kepek Pon Ajaimek Aporahud Lamte Pachinipon. Autonomous Council out of 26 and 14 pinang executive committee na 14 nang bongpen non Bangkri silopi plus ako ket home phai bangke Rabjin dan GP Ponji Pansi Tunjing Wajing Second Rabjin dan GP Ponji Pansi Lemon ini yang pang dia lo jadi komisi itu pang dia lo jadi member pang Thai lo pang krisi pang yang aku ijat penapi ijat department mah PG lah bangke penapsi pang penapi West Karbi Anglong Hamren SBI branch along Inun Raikom Bang Pumetanga Pran Kacharmut Alam ke Klang Tupen Karbi Anglong along Honikanti ke do Alam Klang Tulo Karbi Anglong along Lang ke Jang Rihing Ame Kachadan Ingnar Kapalang no Lapen Metanga Pran Kacharmut Pensi Jakong Achiklo Lapula Ben Damjulo Jakong Achiklo Honikanti ke Puajok Bang Sirkep Abangpu Abang Pia Pran Damnanglo Pai ECR Nita Hamren SBI branch along Inut Raikom Abang Phua Pran Kacharmut Ajok Karbi Anglong along Huni Atomon Langno Japthulo Birta Kelong Atengke Beng along Keton Kelang Aworeng ke Klem Abang Phu Indreshwar Bora Amethang Carbine Ahile Pensi Pai ke Chengsi Adap Sirkebra Achichima Pormalam Apran Chenlo Pran Kacharmut Athel Long Pon Pelang Quarter along si Bora Pran Kacharmut Pusi Baithalang so Penili Tuma Perang ke Kat News along Birta Nampale ৰাতিপুৱা আমি 9:30 বজাত বেংকত সোমালো সোমোৱাৰ পিছত অলপ পিছতে প্ৰায় 9:45 মান হ'ব এনেকৈ সময়ৰ পৰা ওপৰত গুলিৰ শব্দ শুনিলো প্ৰথমতে গুলিৰ শব্দটো ঠিক ধৰিব পৰা নাই ক'ত হৈছে আৰু আমি আৰু দুইজন ষ্টাফৰ লগত দেখিলো যে কথা পাতি দেখিলো যে গুলি ওপৰতে হৈছে তাৰপিছত অলপ সময় বন্ধ হয় আকৌ গুলিৰ শব্দ হয় তেতিয়া আমি এছপি হামৰান West Karbi Anglong
তেখেতলৈ ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত পুলিচ ফ'ৰ্চ আহিলে অহাৰ পিছতে যিজন পুলিচ গাৰ্ড আমাৰ বেংকত আছিল যিজনে এই কামটো কৰিছিল গুলীয়া তেওঁক মৃত অৱস্থাত পালে নাই কেইবাবাৰো হৈছে তাৰমানে মাজতে বন্ধ হয় আকৌ 2-3 বাৰ গুলিৰ শব্দ হয় আকৌ বন্ধ হয় তেনেকৈ ওপৰ মহলত থাকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত অকলে থাকে তেখেতৰ নামটো ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা বেংকত নহয় পুলিচ গাৰ্ড আমাৰ পুলিচ গাৰ্ড দিয়ে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পুলিচ গাৰ্ড Karbi Anglong Arlo Long Circuit Education Block 2 Karbi Anglong Arad Lokacharli Ahin Kapaching Thur Ponchi Aphan Along Tin Education Block Aphan Isi Model School ke Piponang Wong Pendi Purong Sapia Long Ta Isilo Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Ahin Pen 2011-12 Abaha Pen ke Pipon Model School Di Purong Sapi Mati 4th Mile Along Kikim ke Rang Pona Hem Non Puanta Patang Pon Pelang Kitab tang 2014 aningkan aruni bhaing kora chok arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ahin Pen Long A Somdet Pen Pening an ningkan ke thom pleng tang lo bonta Model School Patang Pon Pesi Kikim ke Rangta Ington Kolo Long Lokacharli Osomar Dumhan ke Paching Thur Ponji Phanpura RMSA Mate Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Ahin Pen Kipipon Model School long tin stame pipon lo la rong sir keba blog long stame labang soang bong pen ladak dipu along stam dipu rong supiarlo recreation park anung stame isi model school padopon lo labang so model school la non lituma la nilinung ke do heno patangda prang pen lo chari osomar tumphan kipachari polong po sonde la anso se education na hin tum pa prang pon thegi labang so model school along a room pen high secondary ans tame kipachari ponji awar saido lasi kiduvok also mar tuma phan labangso school along pachari dun long person te pini labangso adim long itum ke ongdung also mar tum phai litum thek ponlong chi polo puwa phis tame ningkan ke thom pleng de sita labangso dipu model school ke patang pon thek therek lake litum ma hume me lapen ke kiching ke charli ahin kiching thu thek the ang thek pusilitum lang ponang kopo lasi ke wangjiani non phong terms tame alangli le thosi Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Man Pontulo lasi alangli hin pen lokacharli hin konsi pa prang pon thekjima lage litum mo ke wangjiani city thek ponlong po camera person Stefan Teron pen nili ratis rong phar kat news dipu Birta Bangkala Ponsi Kangton Iglo like bam the kat news channel do me thak me kurwang thu